Kipai dunget ke balang Catholic, kiling do so Blei, ki reunium, ki kena seminary, bat ki bahing basem, kilalet ban ontep dan Burom no, yo Reverend Fr.Francis Karwanlang, hau lum jingtep ke balang Catholic halai imkra. Shua ke jinglai ontep la pelong ya kalet niam le rukom bat ke mas bekhut ha parish yang maniba, do most Reverend Archbishop Victor Lingdo, haringkat ke jingan lang Bishop Bernard Lalu, Auxiliary Bishop, Bishop Wilbert Marwin, Bishop Konongston bat kiwei bat kilingdo. Shua kamas bekhut la yo e jingkren balingkot chapang Fr.Francis do Bishop Bernard Lalu. Haba a jingkren syagi pai dunget ke balang Archbishop Victor Lingdo ulapan ke mau ya ke jingja ba ha kapor ba klat u Lazarus bat upenya srim ya kini ke jingja ba de ke jingem jong Fr.Francis namar ha ke sing khaddo un sami pat. Kipai ba kila pendap semam ya ke yang maniba ban ban ai Burom ban duai kerpang nak benta Fr.Francis. Yo Fr.Francis la kha ha ka arpunyo terik unaiwing usnam khat khandai spa saupsan ha ka shnong tenrong sora la pen kentang lingdo so Blei yu ha ka khat phra terik unaiwing khat khandai spa nyopuar but udeu lingdo so Blei na ka bach ka banikong e jengki Father Trairi udeu nong penmi jinrawai wadon nikisur ki basong tanat ha ba kan ut but ki babon ki jinrawai bola tho la kan thop lang ha ka kwat jinrawai leng tibneng ki kaset but udeu nong tho kot ubala paunam ha ka leng ke jelah. India Archbishop Fr.Francis kawalan di Fr.Francis ide ikut juga Gregory Desmohon Mon berikong Bynta John Libon kawalan Bambai yang jumlah kidon Andrew Chipara mai dari Basau pada mentari besar nak Andrew Chipara dari Sekong Sicilia pada Pak Alfred. Dakai Fr.Francis kakak punya dari 9 November kakak senam akan kendai sepasa pusan asnong tenrong kepada Nusat Kansara but mai dalam di first batch di batch Pyndonkam pada itu ibu joy St. Paul Seminary dan berkreat dari enam tahun jumlah London ila joy St. Paul Seminary kakak syitari kepunai march kakak senam akan kendai sepak nrebuan. Lepas ketang dalam doa ini, kakak beratari benai November, kakak senam kat kendai sepak inyau buah. Bat kebasutanat kalau kali, bahkan kakak sengi bala perkentang dalam doa di Fr.Francis. Lepas ketang dalam doa, kakak cukup kapor, kakak cukup sengi, asal tadi kejakan. Amaulai, lepas ketang dalam doa Ibu Edwin, Bishop Stephen Fernando, amauhar lepas ketang dalam doa Bishop Morengo, pada Sebastian katedral ini dalam ketang londo di Fr.Francis kawalan the Bishop Yuba de Rosario pada puasa terhadap Theological College yang ketang yang lainut di londo the Bishop Robert kata akapor nyau uji yang step tadi kesiru bagi lagi yang Golden Jubilee jom kejemuan jom di pada Sebastian Menteri Syahni ke jalan yang jumi Paris pun semua hal Paris. Ilai bertebet ilai syarum agak cipule beda beda liturgi. Ilalong Paris pun semua bisu Paris. Ilalong Paris pun katedral Paris pada kocok kor Chancellor jom kejalan yang baik. Ilalong Paris pun penunong stand ya ke Paris Makassar. Ilalong Paris pun semua prem Paris. But ilalong spiritual director St. Paul Seminary, St. Xavier's Minor Seminary. Aduk senam aracara kuai ilawan sah St. John Baptist kepada clergy hu kisah jumlah do tiba syukai rakam jumlah jumlah do tiba pang wisdom. Fr.Francis dapat tu chief editor jom begor kubor niam dengan Kristen. Ilalong director jom katekis Teachers Training Center Ahmad Bisu pada kapor bagi rakyat kesentinari jom kejemuan jom kejenggai syakadang syadai lamingi di Fr.Francis kawalan dalam General Secretary jom ke Centenary Celebration but ila julong ru di Spiritual Director jom kesenjuk di Sengraman Fr.Francis dalam ru
thao chung roi bật u nông thọ gót là thao luôn từ cái chung roi bật là tí bên này tí bà người này roi luôn ta cùng cái chung roi này bên lòng này đi cái nông thôn bơi ya tiền được lấy những roi bơi những tân buồn cái đây cái chung roi và mấy là thao tí bà này cái tiền tí bà xuống tân nan và tí bà kết chung một được kata-kata Fr.Francis ilong nông thọ gót là bên mỹ của anh con và bây ai cái tên liturgical daily kepada ba ngi Pyndonkam untuk ngi program manakasni buat ngi kirundo minat Pyndonkam yang ada daily berkebab sekolah kalau kami baiklah tho yang ada liturgical daily nak bentam senam arhaja kharway hadu senam arhaja pusat ipun kod yang ada liturgical daily nak mentau senam arhaja pusat kepada mai i lipai sedon siu Blei hauleu senam arhaja pusat baru boleh mempercayai pelaksanaan ilai batisno ang Blei nama kita hati cukup Blei. Jadi kepor Fr.Francis tu lo persian kepada apa imhon ia mengajian skam menggak cukup Blei Blei ti kajian badian skam balong no syarai bha kerana tuan hati cukup Blei mulai syaitan Blei tu dah Blei menbau Blei mentau Blei bersimno emotionally ban shon ban ushunam hanga jingsuk happening nama kata kacik krau bersisya juga jim kalon ban im nak bentau Blei ban nak bentau Blei tu Fr.Francis kawalan melalui kini haman kita kau ulatrai lapasang ban ye Blei ban ye Ibreu ban ye Ibaiba Burom Yes, no boleh kebahagiaan kepasukan. Kebawa Paulus berkuat untuk kisah Burom. Kebawan omdan nangi ban im nak bantai tadi. Omdan nangi banyak nak bantai tadi. Paulus waktu ladang im nak bantau tran. Ladang iam nak bantau tran. Fr.Francis im shisha yang kecil Blei, kat kum kecil cukup Blei. Kum boleh dok im pura kat kum kasai dok cukup Blei, balapet kam kihau. Mulai im kum missionary, mulai semari kuai, dekat mensim cerhem, dan mentaruh dalam jong try lembaga kecil yang cukup. Naim na yang belum ide cuma try cuma Blei nong syah kada daun Paulus berkuat hakas hidup mentakas ni kibain siap belum selesai Henry Pan ikan mau yang kecil jong Fr.Francis kawalan kisah per cuma nilai sekomeni Fr.Francis kawalan dan kisah per la Pyndonkam nak bentak Burom Blei nak bentak kam cekri Blei kepalang balik para Blei. Ulang lengkap dan mendaki way, kemotor cukup long, a man for others. Ulang lengkap dan mendaki way, ini yang tadi. Kepor bukan isap baru, maka cincin air lut, baru buat kalau nak mendaki way. Ini kecil macam Fr.Francis kawalan. Ulang bagi kiam kam cerai. Haman lagi Paris melakukan kamtiu, rakyat di Lampung, rakyat di Parlemen, masyarakat di Usuma, Upentingan, Usuma, Usyakri, ya baru di Pyndonkam, membawa long tahu nongsyara di Paris per. Citarik benai Mars, kaknai Spain juga, liapai simpos sendiri lainnya. Iran kat ragun waktu kabat, banyak itu kat ragun sanggup milang kelendong. Jika sanggup kelendong, lain pun kelendong no soal tinggi. Tadi pada bicara komisen, pada National Diocese, pada George Eka, jangka jalan yang curang, pada mentah ini pada Francis Kawalan.
ngi ai Burom kadul ta choi a Saint Paul ni lang South Sudan adu Sudan siaja naspa nuar adu siaja naspa nurim a Chennai la im San Sudan adu Sudan siaja naspa nurio adu siaja naspa nuar Adam Ram Sisnem Osnem siaja naspa nuar Archbishop di Rosario, Bangkok Blei, di pagi satu wanita karu, Isa Sisnem atau Padamra. Penuslan ayat Thailand Fr.Francis, ada Sisnem siaja Nespa Nyuri, ada siaja Nespa Nyura. Ia meneba lagi berat, ayat Thailand mati Sisnem. Siaja Nespa Nepo, siaja Nespa Nekuwe. Kecil dalam jangka beri, ya sakit ini, hilang renda bersirham, baru Blei, beri bagi macam Dubai, dan mesin missionary, bagi mesin solar ya kepada orang ini. Aku ingin bertanya orang Imarangba, Reverend Fr.Francis Karana, Ibu pun hijau kode Imarangba, ide ikut bersama dengan mencipara ikut curi pun berdapun. Mesan merit berinado, beri Sister Genevieve, lalunya Ashwa curi, ngayang hari negara curi Mei, imadu cipara badan sah curi, kipersa kesiu. Bagi kisah jangi baru, berai guru kedem menibelai ningkong Eulogy tahu lampu. Utra Yesus lekat Eulogy tu penyerang bah bagi kisah jangi, belang belum dah Blei. Saya beri sawan bayar Archbishop. Kalau long ketika tu berkau jadi kisah jangi. Putra Yesus Kristus ko Blei long dol long pun me balasa apo jing tep adu lai singi to kurku kerdo bat pekentang ye kan ye jing tep hakabangin bu ke kemet ji Fr.Francis Karwanang itep pengingai scam bakumba mame malami pan ini meni para jungiru in semi padang kat bat me hakawai kasngi to ai pakane kemet jungi kan tiasuk kenjai banap ye kata kapur hakapakaturoy kiangal kasur joka jika siu jeme kan sawa jika jeme pat baca kaji embam cukun ipane kane daw Kris putra ay jungi amen. Hagajing Kang Dujo, Enjatai Hagajing Su, Kuduno Bukutang Mujisu, Pemaria Penangiraki Kestan,
Agajang pa Padukun Barmasin Bakut Amen. Dan ya roh yang Jesus Christ